The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Zdravo, dobro dojdete od vežbama doma. Ovo je Zaraботка sa FitKit, ja sam Dijana i večer da gravimo vežbi korektivni. Potrebno vam je od rekviziti samo jedan stapel i roller za kasnije, za na kraju na treningu, da vam pokažem kako da se istegnete grbot i kako da relaksirate vaša leđa. Odlično, сега prva vežba idemo da se zagrijemo malce. Падите широко со сите прсти, земете штапот и идеме горе високо, 10 пати подигаме. Пазите да не се грбот уврчене иза, значи стабилно, чврсто стиснеме стомак, задник на нам, стиснеме контракција. Идеме. Удах, издах, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Idemo lagano сега iza grvot, 10 pati, oblačime nadolu iza lopatici. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadržimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Odlično. Prebacujemo štap iza ruku. Širina dlanova vam je malo šire od širine kukova. Patimo sa svim prstima, stisnemo zadnjih, stisnemo stomak i lagano gutame race na iza. 10 pati. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zadržimo, povlečemo ramenja na dole, brada idem natrag i lagano sa glava idemo nadolu i iza koliko vam odgovara, glava polako na iza. Ako imate kakve bolke, prestanite s ova vežba. Ako nemate, lagano nastavite. Dišite. Idemo 10 pati. 4, 5, vlečite ramenja dole. 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Sledna, idemo lagano glava u leva strana, a desno ramo dole. Držime 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Idemo glava u desna strana, levo ramo dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Idemo sljedeća vežba. Stavimo štapot iza leđa, desna raka iza vratnog dela, a leva iza lumbalnog dela. Otvorimo ramenja, ideme lagano, vlečeme so desna raka. Tako, so desna raka vlečeme nagore stapot i stegame leva raka. Osjetime u ramo isteganje, lagano povlečete i zadržite 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Idemo lagano сега kontra. Povlačime so leva, desno i zadržime. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
i zajedno. Zadržimo tukaj ušte. Ideme сега u desnu stranu. Zasuk, udah, izdah. Udah, izdah. Tako, 4, idemo ušte 6, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Mala pauza. Protriciteracija. I onda ćemo promijeniti stranu. Сега idete so leva gore, iza vratnog dela, a desna iza lumbalnog dela. Koliko se namestili, stisnemo zadnji, stomak, glava ide u neutralnu poziciju, otvorimo laktove i povlačimo sa desna raka lagano levu nadole. Zadržime 10 sekundi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnje. Idemo druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vraćamo ih u početnu poziciju i idemo u stranu 10 pati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i još 1, 10. Odlično. Mala pauza, odmorimo race. Odlično. Kad smo zagrijali rameni pojas, prebacujemo se na torakalni deo, stavljamo race stapot iza grbot, race su 90 stepeni, otvorime dlanove nagore, otvorime stopala šire od širine kukova, lagano smo u nekom polučučnju i ideme sledno. So, lijeva raka idete prema dole i okrećete se so grbot prema gore. Otvorime grade, zadržime 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnje. Odlično, vraćamo se u početnu poziciju, idemo u drugu stranu. Znači lagano, pazite da koleno ne ide unutra, vratite ga u početnu poziciju i zadržimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Štap ostavljamo u istoj poziciji. Napravimo lagani iskorak, iščekor. Grbot je prav. Idemo sa kolenom dole. Koleno ide točno ispod kuka. Samo da stavite si nešto ispod ako vam je pretvrdo. Vratimo se u početnu poziciju. I probate da se, gledate da je stopalo točno iza kolena, da ne ide vnatre ili izvana, znači točno ravno. I ideme lagana rotacija. Pazimo da se ne rotiraju kukovi, stisnemo zadnik, aktivirano je prednja rotacija, idemo u štednaš, zadržimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnje. Noga ostaju isto, mi idemo samo u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Idemo lagano promijeniti noge. Sada desna ide iščekor. Pazimo na poziciju. Stopalo je izaktivirano. Skupimo race i idemo rotacija u desnu stranu. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Rotiramo se u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bravo. Odlično. Uzmite ležake i gledamo slijednu vežbu. Ovo je više istezanje. Stavimo palicu ispred sebe, sednemo na pete i idemo lagano se istegnuti prema dole. Grade dole, race su pružene, držimo se za stapot i držime 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Odlično. Napravit ćemo jednu vežbu za leđa. Idemo se namjestiti pravilno. Leva raka ide ispod levog ramena. Odlično. Desnu nogu pružate. Špaca naprijed. Odlično. Spalja me. Idemo, digne me noga i koleno prema naprijed. Bez da spustite noga, idemo 10 pati. Ajde. Udah. Izdah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zadržimo 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 i zadnji. Odlično. Promijenimo se race. Desna raka ispod rama. Tako, pruža me. Sada desna noga. I ideme 10 kolena prema naprijed. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 i zadržimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. I povtorno istegnemo kao malo pre. Tako, dišemo 10 sekundi. Odlično. Kako ćete podetaljno da istignete toj del što smo sada pravili na grbat, namjestite se u poziciju tako što otvorite kolena, uzmete palicu, stavite u desnu stranu podaleko, so desna raka drži me povisoko gore, a so leva hvata me dole nisko i stegnemo. Tako, držimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Odlično. Premestimo palicu na drugu stranu. So leva raka hvata me gore, a so desna idemo dole. 1, 2, 3, 4, race su istegnate, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično.
Super. Mala pauzica. Idemo lagano u ležeći položaj. Sada ćemo demonstrirati jednu vežbu za stomačne, koja ujedno jača i lumbalni odjel i cijeli kor. Vežbu počuvate tako što stavite krevate noze u 90 stepeni, pravilan ovako. Zatvorim lumbalni odjel za ležajku, znači osjetite da ne može raka da pomine ispod. Race su pružene i idemo lagano spuštati desnu nogu dole bez da vitkamo grgot. Stisneme stomačne vratne. Idemo 10 pati. 3, udah, iza 4, čvrsto stavljamo po leđa, 5, 6, 7, 8, 9, idemo zadnji, 10, tako, povtorimo sa drugom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, što je 10. Mala pauza, povlećemo koleno na grade, dišemo, pritisnemo brada v nadve, opustimo, relaksiramo vrat i vraćamo se ponovno u ista pozicija, ali сега idemo sa pružena noga gore dole. Znači, сега krenemo desna, 10 pati gore, pružena. I idemo. 3, 4, pazite na grbot. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Idemo sa leva. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ide zadnje 10. Povlećemo, dišemo. Odlično. Tako, teža opcija ove vežbe je za sve one koji nemaju problema sa mišićima vrata. Podignemo u 90 i povtorimo site ove vežbi iz ova pozicija. Ajmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pauza. Dišemo.
Tako, zalevite grbot i ramenja dole, dišite, relaksirajte se. Odlično. Idemo ista pozicija, сега su pružene noze. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično, pauza, dišemo. Prebacimo je palica сега ispod nogu. Još malo pauzu napravimo. Odlično. Svitkamo, oslonimo se na pete. Svitka na kolena. Stisneme gluteus, zadnji. Lagano zatvorime lumbalni odjel. Držime zatvoreno, aktivirani se stomačni. Raci su dole i držime palica. Idemo, krenemo kolkove gore i vraćamo. Udah, idemo 10 povtoruvanja. 1, 2, pazite da su ramena dole, glava u neutralnoj poziciji. 3, 4, ne idite previše gore. Umust, 5, 6, 7, 8, 9 i zadržimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Pauza. Ovu vežbu za sve one koji ne mogu spustiti ramena i glavu, koji drže cijelo vreme aktivirane muskule, pružime race ispred ramenja, zatvorime ramena dole, zatvorime brada vnatre i idemo isto to napraviti 10-10. Krećemo. 1, 2, pazimo na ramena. 3, stisnuti su muskuli. 4, stisni zadnjik, stomak. 5, 6, 7, pogledajte da se kukovi iste visine. 8, izjednačite ih. 9 i zadržime gore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Odlično. Napravite malu pauzu. Nešto se zabranio. Odlično. Uzmite сега roller i idemo demonstrirati par vežbi, to jest masaži kako da relaksirate svoje muskule leđa. So roller, može i onaj pokratak da bude, ne mora ovaj dugačak. Znači stavljamo roller ispod, na polovina grbot, ispod lopatke. Svitkana su kolena, pritisneme brada vnatre, stavime race na ramenja, odigneme kolkove, stisneme zadnjik i lagano ideme i masirame po leđima. Možete ići gore, bitno da ne idete prenisko dole. Znači,
Ne ide me ovdje nikogaš, ide me samo do tu i gore. Do tu i gore. Zadržimo se na ovom delu ispod lopatki, stavi me se ga, pridržava me glavu, spusti me kolkove lagano dole i ako vam tijelo dozvoljava, lagano idemo da se istegnemo. Ako je prepolno za vas, ostanite na toj visini koja vama odgovara i nastavite sa masiranjem koje smo već demonstrirali. Idemo 10 pati. Udah. Možete dodati kukove gore. Izdah. Udah. Izdah. Pri ovom pokretu ne bi se trebalo da imate nikakve bolke, trebalo bi da vam bude ugodno, a ako nije, prestanite da radite. 5, 6, 7, 8, 9 i zadnje 10. Odlično. Nadam se da vam je bilo zanimljivo ovakav način treninga. Ovo možete raditi i za vremena rabota, kada imate vremena poslije rabota, sa bajlikoga se stanete, odlične se vežbe i minimalno 2 puta nedeljno bi trebalo da se pravi. Hvala vam, se gledame.